بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مؤمنين مؤمنات إن شاء الله ينتهي صحة سلامت نیم بدکتک. درے آج کل غنیری معاشرے چند سال سوں کے غتی مختلف بہنا مناسبتی کا متی مسلمانی ناموس گمون بالغ نابالغ مختلف شکل کا کیوں سے چگت ہر مناسبتی کا فلو ڈمن نیمبو سے چسپو دیوگاما قطعاً نتی شریعتی پاکیاں حرامین و گناہ کبیرین و دیاں سس تعاون تانا سس گا قسمی قدم چگلنے کھواں حوصلہ افزائی بسے و کھواں تعاون تانسدنا یون گانگما دی گناہ کبیرین ملوثین و ضرور خداوند متعالس دنیاتی کا غضب ارتچین و قیامت لسان شدید عقابیت چیا زربنا بمون غتا انسانونی ناموس ان غنی یری حرمت ان غنی یری جان بچک مال بچک بمون عزیز ان انسانی جانیت انسانی مالیت قیمتی چیز و انسانی ناموسیت و جان مال قربان چچین ناموسی مینہ لہذا گا انسان چگس مشس پکتو توجہ مت پکتو بسدنا استغفار توبہ بارگوشین و خداس ماب بچین و گا انسان چگس شسنا مینگنا دیلا سنیاں تعاون تان چیک دیلا سن لا تشویق تان یدنا حتما خدای غضب کوئی کا یوں چین لہذا ینتا مومنین مومناتن ہوشار دکشک نابالغ بمون کتو شعور مت پا دی 4-5 سال پا پشکتو اننا کھون نابالغ پشونی کا گناہ مت سیدھا گناہ پیون چین دی پشونی عطا اما یا سکولی طرفنا سکولی ماسٹریتنا ینگ سو ذمہ داریتنا دیون گنگما ملوث گنگما کون تیجیمیان دی گناہ پیون سین و اگر بمون بالغ تھنیتی بمو کتو اننا باقین سنگ ملوثن گنگما گناہگار و بمون سنگ گناہگار ان و غنیری بمون لا جوان و نوجوان غنیری عزیز غنیری مستقبلی دی ناموس اللہ غتس سمجھائی بارگوشین ینتا دران انشاءاللہ 70 سال 80 سال زندگی بچین عزت نیمبو سکون نیمبو انت زندگی بچین اب جوانی نہ نوجوانی کا انتی زندگی گناہ آلودہ بسے سسنا لونا ڈمنا و دیگر انسان گانگما معاشرہ گانگما خرابی رو لکھیر بھی دی عظیم گناہ ہونا انتا مبتلا مسونشک چہ زربانا ممکن خداس ینتی عمر کا خداس غضب تاما عمر پو کٹ چھا یا زندگی بنا ایک حیوانی زندگی 70 سال زندگی بچین بے برکت ٹینشن یا گاؤنس پی زندگی انتا مبتلا چچین خدای غضب جکس پر گوشین جوانی کنا خدای تقوی و ذرلکس رعایت بسے دی مسائل لا زرچا باقی پروگرام ینگ مذہب نیت ینگ کنیت ینگ کن چھچک نتا چیچت نتا اہل بیت ارگلوس خرکن محمد نا آل محمد علیہم افضل الصلاة والسلام نتا پیروکارین حضرت زہرا حضرت زینبی حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہم جمیعا افضل الصلاة والسلام غنیری امستریمون کنیز ان پیروکارین
ngatan chia di sos gunah la sunyang mulawas chet chan kamimet معاشرة program سلطان الله أعلى ذمدار الله كان كميمة مختلف فرقيات مختلف مذهبيات يمكن بومون كان كون كان حرج بيت أما غتي مذهبيان دون قوميكا پابنديات لذا غتان يمكن نتوز بس دنيا حصة لنجو بہت افسوسناک انشاءاللہ رائیں چھس پکا رائیں اعتقاد پکا غتان مضبوط دک پہ حساب پابند دک پہ حساب خداس غنی رائے کھرا کری رحمتنا کری برکاتون نازل بچین و دیچوس گناہ ہونیاں اگر گا قسمی فائدے کا تو یرا ہدیہ طور پر جائزہ طور پر انعام طور پر دی استثناء لوی وجہ کا دیو حرامی مارین و دیو یرا زانین چمین گناہ بس کھونس پہ پینیو گناہ اجرت گناہ جائزہ واضح یا مجتہدی فتوای سان فرق میں یہ مسلمات فقہ اسلامین مسلمات شریعت نورانی اسلامین کے گناہ سیس ناچنا گناہ عظیم و دی نیمبو دی گناہ پہ کیونس پی مال پو حرامی مالین زانین چمین و انشاءاللہ